musangayo mbonye ifoto ye ku cyapa umutima wanjye urasimbuka uze ko mukunze bose bavurwa amenyo batinda umuti w'amenyo uze ko mukunze bose bavurwa amenyo batinda umuti w'amenyo baturiya ni misi yikundira abamista buriya ni hatari yikundira abasitari yikundira abasitari bonye ntiyanyemera yikundira abasitari bonye ntiyanyemera onanana 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 bakomeje guca intege ngo ntabiterera ibitwenge bati nawe ukuzi no mu mudugudu none ngo wakoze misi w'igihugu bati ntuzindi nzira ijya i Kigali none ngo wakundana n'umusitari yikundira abasitari bonye ntiyanyemera yikundira abasitari bonye ntiyanyemera onanana 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 onanana. Aha turakomeje. So ni strumming songs. Indirimbo ubu ngubu ngezeho ni Abasitari ya Christopher. Sinibuka neza umwaka yayisohoyemo menya ari nka 2013 ariko icyo tugiye gukora ni ukuyicuranga. Hey, be careful. Indirimbo irimo akantu muze irimo akantu. Yirebe neza. Irakoresha amanota do, mi, mineri, ra, mineri, hanyuma sol. Sorry, mi ni majeri. Mi majeri ni iyi ngiyi ufata imirya ibiri gusa. Mi majeri. Mineri ni yayindi yongeraho urutoki rwa gatatu. So iriya iva kuri do ikajya kuri mi majeri ikajya kuri ra mineri ikagaruka kuri sol. Nayo manota ukina nayo ane gusa. Ikibazo rero gikomeye cyangwa gisa n'ikirimo akantu n'uburyo yakina strumming cyangwa finger style. Irakomeyemo gake. Ntabwo ikomeye ariko uri umuntu ugiye kwicuranga bwa mbere, of course irakomera. Urabizi kuri gitari ikintu umenye bwa mbere, ikintu ubonye today hari ukuntu gisa n'ikiri complicated ariko ejo kikaba cyoroshye cyakunze. Uramutse rero iyi strumming utayizi yaba isa n'ikomeyemo gake. Dore ukuntu rero imeze. Pam 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 pam. Urakora hejuru ku murya wa mbere ubanza. Ukore no kuyo hasi nk'itatu yose uyikubitiye rimwe. None uhita ufunga. Holding. Pam pam. Nuko ubundi. Reba neza. Pam 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 pam. Urakora hejuru uyu murya umwe gusa ni do ndi gucuranga please. Nahereye ku murya wa gatanu. Mukoraho nkora itatu hasi mpita mbifunga noneho ndongera ndabicuranga bya bindi byo hasi. Nuko ngo kugenda mi ra so mi la so no so kuri sol niho kubita ukimara
wasa n'ukubita aka katoki ko hasi gusa. Juste ni uku nguko indirimbo igenda. Noneho ugacuranga. Nibwiraga ko ndi iginyama, amarangamutima ntinya, mubonye kuri televiziyo, n'uwayimena nkamusangayo, mbonye ifoto ye ku cyapa. Sinzi niba wayibonye fingerstyle ukuntu igenda n'iyisa iri compliqué. Amanota yo nayakubwiye, uhera kuri do ukajya kuri mi ukajya kuri la mineri ukagaruka kuri sol ukongera ugatangira. Indirimbo niyo rero, ngira ngo wakurikiye neza, wumvise amanota, wamenye fingerstyle ukuntu igenda, wayicuranga. So nkakubwira nti rero gira courage, ukore cyane, ngo ushaka inka nubwo abo tuvuga ngo turazigura, ariko ubanza kuryama nkayo kuko kugira ngo ubone nayo mafaranga yo kuyigura. So bisaba kuba wakoze. So no kumenya gitari rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi biragusaba gushyiramo umuhate, ubundi ibyo nzi nkabigufashamo, nawe byuze ukabinsharinga nta kibazo. Icyo utamenye, icyo udasobanukiwe ukambwira nkakubwira neza ukuntu bigenda. So ukabishyira muri comment, ukarayikinga, ugasharinga, ukanasubscribinga ari ubwa mbere ubonye aya masomo kuri YouTube channel ya Parike Patrick. Ubundi hasigaye nkavuga ni ciao ciao, turi kumwe, amasomo meza.